pa jedan. Imate raznih vrsta. Imate od 350 maraka do 650 maraka najsavremeni trenutno u svijetu koji su. Aha, ali da vas pitam, koliko rekao ste maraka? 350 maraka sa garancijom godinu dana i sa ugradnjom sa svim. Aha, a gdje si vi nalazili gdje ja dođem do vas? Hoću li prvo da vi objasnim, to su vi ovi alarmi sa daljinskim komandama, znate. Sa daljinskim, jel? Sa daljinskim, da, palite, gasite daljinskim komandama, na otvaranje vrata reaguje, na peta vrata, na haubu. Ali da vam kažem, ja sam htio alarm da ugradim u stan na ženu. Kad mi žena izađe da mi su pali alarm. Može li? Sve zavisi. Zato ono kad mi žena popistala, mi žena bježi iz kuće. Bogo mi to treba prosto sa ženom da riješiš. Pa ne mogu. Možeš, kako ne možeš? Žena mi je zećanka, opasna je. Opasno, jel? Opasna, a ne mogu se razvesti. Imam 15 rođice. 15? 15. Ne mogu pričati. I još časti mi. Bogu mi treba, bi nešto da iskombinuješ. I ne znam sad kako ću. Čuje li ti se to žena možda? Ne, djeca mi se čuju. A djeca ti se čuju, neka su živo i zdrava. Hvala ti, a vidi, slušaj, ja ne znam sad da li mogu navrata da ugradim kad mi neko izađe i uđe, da mi zvoni kroz kuću. To će ti to. Treba mi? Treba ti. Pa dođi ti da se dogovorimo, pa nema problema, sve ću ti objasniti kad dođeš. Važi onda. Aj pa se vidimo. Zdravo.